Rush Blue Production. Pandang pertama murayumu iya tongkeran iya mela cinta gelarna malam pekeromahan aku tambah gila gua kaca bermin teringat aku milamu mahak teh wari terasa di diriku rasa biar ate kenal lelei selalu ketiga bangku jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu warisatku kuroni sakomu batu kodi jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu warisatku kuroni sakomu. Serta termasuk tujuan tandangku harap-harap ku bangun jalan pertunanganku senang muatu matuah lot restu orang tuamu bahagia di diriku harap-harap ku bangun di jalan pertunanganku batu kodi jadi imbang batu kodi jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu warisatku kuroni sakomu. Teringat aku mibamu mahak teh wari terasa di diriku rasa biar ate kenal lelei selalu ketiga bangku batu kodi jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu warisatku kuroni sakomu batu kodi jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu warisatku kuroni sakomu nah kenalku mirang tuamu serta termasuk tujuan tandangku harap-harap ku bangun jalan pertunanganku senang muatu matuah lot restu orang tuamu bahagia di diriku harap-harap ku bangun di jalan pertunanganku batu kodi jadi imbang geluhku batu kodi jadi permen umatku mula wengonimu dikatamu waris
ni selalu kami. Ya tak pulang sila na setiap gerak ni selalu garing ko. Iya, pergelangkan dia ada setiap endangahan atau dari kiri. Kamu pulang ya selalu. Iya.